ke dibapadi tse tsheletseng ho tswa Brian Mitchell Boxing Academy tse tlang ho lwanela sekola sa Afrika Borwa ha tse ding di tlang kgisetsana mahafi le dibapadi tsa mose ho tswa France le Philippines. Yeah, boxing is getting back to where it was in the 80s and the 90s, and it's there's a lot of, looking at them right now, there's a lot of young talent coming through, and yeah, I think boxing is going to be one of our top sports in the country very soon again. Ricardo Malajika o tlo nkgisetsana mahafi le mpudi wa WBA ho tswa Asia e leng Andriana Lerasan ha Shevatan Kopman a tlo tseka sekola sa Afrika Borwa sa boimahare le Jackson Captain. Esizingeni kakhulu baningi. O re e mong wa sebapadi sa hae e leng Ruke o sa lokela ku bapala kontinenteng tse kantle ntle le Afrika. Boxer elegwe weight class like yena. Ruo Keknap ke sebapadi se seng se hlwahlwa seo ha jwale se lwanneng dintwa tse 17 mme a lahlelwa ke ntwa e le nngwe. Mosebetsi e tlo ba o moholo ho mophephetsi wa hae ho tswa France e leng Ahmed El Moussaoul ka ha Knap o hapile dintwa tse 15 ka o kakalatsa baphephetsi ba hae. You know, last outing was the same thing against a Mexican, a very tough come-forward Mexican that just didn't let me breathe, but I still got the job done. And like I said, it wasn't just for me, it was for South Africa. Tse ding tsa dibapadi tsa ditebele tse tlang ho nka karolo Thonamenteng ena e tlo ba Kinao Koopman, Michael Head le Greehard Taisi bao baphephetsi ba bona ba tlong ho phatlalatswa haufinyana.